And then some more quava doba Adom TV bedroom jumedi so aha na yedi nkomo hwa pomuden simanum fi dwada rekosi efiada ebi enene de kan ya wuti mesro ye hwe bi na ansan wo pia kofie ebebo wo pa 5 minutes ye nchekora na so asua bibi kakra ewo ho endpoint Homeopathic clinic adaroma na jumedi tumi ekọ ne a doctor food nkomo yi ti wo frɛ no yare bia mu a obejo so ne number na wo screen no so no frɛ no na kokko check she say prostate ni okay me man infections oba na bema okọ so obeboa sabredi ye wo UGMC ye ne doctor makudua edi enkomo no ye doctor wo hwe nsono ene ye liver no ho ensem maye pa organize ye na ase wachire ye juada ne benada no obobo ne maso achire bia betimi abo ne nyina atofa ne nso ya to aso ahwe signs and symptoms e wo sa dyspepsia yi mo enti ya can be a friend of dyspepsia and as a friend indigestion. Okay. As a case dyspepsia and indigestion will be a ya na yamu esro ho etaye na ya. Okay. And as there be no what discomfort. Will be okay so bebre belching. Will be o didi kakra bi no amen. And as we didi kakra bi na yam na yakutu. Okay. Nti no so from e ka ho na bia o sim from agina meyam. E no ka ho. E no na ya na man for sim from agina wa moyam no but ya na bebre no nyam frama na gina ho ya bibi na koso ho nom na ma wo yefuna yekutu na wo gidi sem frama no ke dia ya na bu aso na wo yemu ye kuru obi ja onche kura beti no dia na me ka say one sense no no move It sometimes o manage ya no e bia no odi o it say o je o ti say nipa ne yemu nti no dey na enye yade se be yade age se bia wanya obstruction wo baby but no so dey wofu ebe ye kesesa nti ebe hu say yade bi ana se bu anso e bia se kom dey na bibisa no so kan no dey enka ho sa intestines na na wo ho ano mo ti no sa no pa na wa so ye dede ne de ne ye no wunya bibia sa me en muso da bi enye bibia so no so dey abetimi ano but enye say ya problem o enye problem kra ana ye dedo na okay ba kuno so a o say na ase bibi ne nam ye ase me hu ha me nche but it said there oyemu ye kuru ni bi no ani nyina ye feelings ya sometimes nipa wunya say intestines no e move a o sa enti no de enye yade kra do get that say ti ye nto so enti ya kan yade bebre betimi e de sa dyspepsia ya ba ya kan peptic ulcer ya kan gastritis ya kan duodenitis na ya kan the dorsal pa and functional dyspepsia. Okay. Enti ye hwe signs and symptoms na eno na maka no. But the ya na dorsal pa se ye hwe the maka nyina functional dyspepsia no eno ye be a 70 to 80%. And a functional dyspepsia no na say we endoscopy na unhu hwe ya de amabobo di nyina bie no but unya sa insunsan so no so obi a wo indigestion na dyspepsia no. But I don't know, adwene ene nerve na connect your stomach no ya adwene no. And na sometimes ya na disorder bem. Nti say disorder bem wa na e ma na yesa. Nti wo mo say no ya no mo say anxiety disorder. Nti wo mo functional dyspepsia ni nyina e mu 75% be wa anxiety disorder. Nti wo mo ha no mo yam ahwe mo no makoma e bon tentem wo mo homia ensiso aso mu be wu ani nti efre bibia efre no fear of impending doom nti wo no yesa ase aso mu ewu ani nti da obehu wo mo consulting room bia o mayo basa o magidi se de o ba be wu no and efre no functional dyspepsia because apart from symptoms na obenya no wo sanya adwene mu symptoms kakra emu be 25% is ubenya depression. Enti functional dyspepsia no do so chain peptic ulcer said them can peptic ulcer and mu be 14 and 20% and the be peptic ulcer. Okay, but aduane bi so contribute na bi ye didie bi. Yes, obi ho no ma so di aduane bi a but me di aduane we ya ma me ya me di aduane we ya yesei ebia me fastia na ma me yam ya but the ese hu ni say aduane bia ni ho a ekoso ulcer ewo yam fasting enkoso ulcer and starvation so enkoso ulcer so we need dia yam be kro enye kro
yenim de edi kroba ewo ho so ho ba obi wo ho no ma se de ne body ne sitie no wandidi a na ne yam eye ne ya anaso odi aduane bi ana ne yam ye ne ya nti obi wo so ni kwa so odi mako ni kwa so odi fruits wa acid wom ni nyina bibia se no ho eyo bia ne se de ne nipadua ne sitie se wudi na se bibia nyawa obetimi adi se wudi na se hawa na wajai but enye se tukuru ewo yam anase ekoso osa na beans nso ase wudi ana mfram agina wo yam ne ade no so nipa bebre ho a omo omotanya sa ne omo functional dyspepsia no nti omudi aduane bi a obonse na ama symptoms no na aba ti no sa wonye sa aduane ne di nti da bia me catch am say obi o be catch am say wontimi nyai enam say so hwe aduane ne de ene symptoms no a wonya no say symptoms no aduane ne de obro so chen symptoms ne de obetimi ade aduane no because at the end of the day aduane no ema wonya yade afufuro bia just say obenya symptoms no a wonya no ti say aduane ne de obro symptoms no so de na obetimi ade but say symptoms no how be bredia and obeja aduane ne di kambo chance yen to aso Dr. Amakudua na ye ne di nkomo wa Adom TV bedwam health tips eso ochran enkwa hoden wo ha ye beto aso fasedama endpoint homeopathic clinic wonti ene wo UGMC a ye ne Dr. Penny Kasenti Arabia no okọ na okọ ye hwehwemu ho nso ebebo 0244867068 ochran kwa hoden wo ha kan ye ho de ento aso